bener nih anak nih. Gue lagi seru nih turnamen ya, elah gangguin aja lu. Fisik nih anak dua-duaan nih. Nggak usah disebutin. Yang bener makanya. Tuh malah main-mainin, yang bener. Prok jadi apa? Assalamualaikum Dedet. Assalamualaikum Dedet. Gue anak gawak ya las. Beh, Dit mau main dong, sakit Dit. Ayo ah. Kok usah pakai dibetut? Ya elah lama. Benteng. Nggak percaya amat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taqtumun. Wa qulna nadribuhu bi ba'diha kaza. Bang. Kenapa? Pinjam HP bang bentar. Tapi orang lagi main game juga. Gue lagi seru nih turnamen ya, elah gangguin aja lu. Bentar apa bang? Ya Allah. Gue bilang babe lu. Apaan sih babi ngadu-ngadu mulu? Ih, minjem dulu bentar apa? Taruh, nanggung. Beh, Berisik ya. abang nggak mau minjemin HP be? Pinjemin apa? Iya be. Taruh lo ah, nggak lihat Mbak lagi ngaji. Ntar Mbak kelarin dulu ngaji deh. Enggak be. Gua mau kelarin dulu. Dasarnya anak nih. Bentar apa be? Sebentar gua nutup dulu. Abang Shadaqallahul azim. Ini anak dua-duaan nih. Bingung gua lagi enak-enak ngaji ganggu aja. Lu main yang akur. Dari siang perasaanku bawaannya berantem aja. Gua baru ngaji bentaran doang baru berapa ayat lo gua lagi berisik. Nih Be, si Didit gangguin aja, lagi main game juga anden. Lagian abang pelit banget be. Orang minjem bentar ge, gak dikasih. Pelit. Nanggung nih dikit lagi, mau juara. Kumet lu kumet. Anak kecil main HP mulu lu, kencing aja belum lurus. Bentar doang bang. Bentar. Ya udah apa beliin handphone Didit. Main handphone minta sama babi sono. Nanti gue diomelin. Kagak. Lu mintanya yang baik-baikin dulu makanya. Jelekin gue. Belum apa-apa udah tahu dia. Oh ya udah apa-apa anak bontot ini. Dia mau punya Indra tuh. Indra Blowo. Apaan? Lo minta beliin handphone? Sekarang nih lagi bulan puasa, mau lebaran, banyak pengeluaran. Nih lo bantu gue cuci piring. Kalau nggak mau bantu cuci piring, tadarusan kayak lo berdua sama abang lo. Doain babe, makanya kalau babe punya duit, terbeliin handphone buat Didit teh. Tuh bilang sama abang lo juga. Makanya sekarang gue minta nih udah sore kan nih. Udah jam 3-an tuh. Mendingan tadarusan dulu sambil doain buat babe. Berdua ada sama abang lo. Udah ngajakin tuh adek lo tuh. Kemarin emang udah ikro berapa ya Didit? Baru ikro 1 be Didit. Nggak salah lo masih ikro 1 aja. 2 tahun ngaji ikro 1 doang kagak naik-naik, gue bingung. Ya pantesan kemarin guru lo sampai datang ke rumah, sampai bilang lo katanya bodoh permanen. Ya begini, ikro aja masih ikro 1, 2 tahun lo ngaji masih ikro 1 aja. Ada apa di otak lo, makanan doang, gue bingung di otak lo. Baca nih ikro lo nih. Udah nih, ngajarin nih. Masa masih ikro 1 aja? Udah ngajarin Den. Biar ngembang deh baca ikronya. Astagfirullahaladzim Didit, baru ikro 1. Kemana aja lo Dit? Ya ampun. Di otak lo adanya apa sih Dit? Ya udah ajarin Didit. Ya udah nih. Kan ini kejauhan ini. Dulu lah perkenalan. Pakai sarung dulu. Lu nggak sopan banget. Iya bang. Ntar. Sini, pakai sarung lu noh. Ya Allah, dipakai sarungnya, bukan ditutupin doang. Salah mulu. Ini udah penting kan. Itu Bukan ditutupin, dipakai. Diri dulu, diri. Susah banget dibilangin ya. Yang bener makanya. Ngaji yang benar. Taruh. Itu yang bener. Kayak Kang Jengkol lo gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cakep tuh. A ba a ba. Bener gak bang? Ya bener, lanjutin. A ba a ba a ba. Udah. Coba lanjut ke halaman berikutnya. Nah, nih lanjut lagi dah biar lu naik kelas dikit. Mana aja yang susah-susah? Enggak nih, nggak susah nih. Coba nih, yuk baca. Ingat jangan keliru. Masya Allah. Jangan yang ini, yang bahasa Arabnya ini. Lu kenapa baca yang itu? Bahasa Arabnya. Yang ini bahasa Arabnya yang kenceng bacanya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'i Fanya yang panjang. fa'ili asada hasidi kataba katibi jalasa. Assalamualaikum Dedet. Assalamualaikum Dedet. Dedet. Assalamualaikum Dedet. Sadaqallahul adzim. Udah nah aja lu, Dit. Lagi nih, baca lagi. Ada tamu gue, Bang. Belagu banget tuh tamu. Lah bocah punya tamu. Abang aja nggak punya tamu. Makanya bergaul, Bang. Gaul. Ya lah, bocah baru kemarin sore ngomongnya bergaul. Ya, gue mau main sama anak komplek Sombong amat. yang ada pagernya. Anak komplek. Paling kan numpang makan lu di situ. Didit mau mana lu? Lu udah sakit banget, Didit. Berisik. Berisik. Bilang babe dulu sono. Boleh sama Babe. Boleh. Ntar abang yang kena omelan. Dari kemarin omel. Nih, Bener-bener nih anak nih. Bang, gue kunci sih, Bang. Kuncinya mana nih? Mana abang tahu? Coba tanya babe sono. Lu mah parah, ribet banget. Lah kok abang sih? Babe kali. Be, kunci mana, Be? Emang mau kemana? Main, Be. Buset, nih orang kagak keluar-keluar. Kupingnya kuping baja kali ya. Udah kelar deh. Iya be udah. Be, Berapa mana ayat? sini? Apaan? Kita duit. Kuncinya. Masa? Iya bukan Anda yang megang, Anda tadi ngajarin Didit ngaji juga. Tuh. Abang enggak, Babe nih mana kuncinya? Kurang tuh, Be. Kan udah ngaji, Be. Be. No, kunci di atas sono, gua taro. Gua tahu lo bakal main. Tapi kalau udah ngaji nggak apa-apa, itu kunci di atas gua ambil tuh. Atas mana, Be? Ono. Udah kebangetan banget, Babe. Susah ini mah. Loncat. Bang, ambilin, Bang. Diri. Ambilin deh, Dan. Ambilin sian tuh. Udah sini abang ambilin deh. Enggak, lu jongkok Ngapain? aja ngambil. Enak aja badan lu berat, Dit. Gini doang nggak bisa ngambil lo. Pendek sih jadi orang. Bisa nggak? Jadi gak main? Aku kurit yuk main karambol. Ada siapa aja? Deh rame anak-anak di bawah. Lalu gue cium tangan lu sama bapak gue. Iya. Apaan? Cium tangan. Oh, kirain tak duit. Mau be? Ya, buset dah. Ngapain lu keluar aja Dit? Cium tangan lu, sama bang. Gak usah Ayo. ditarik. Emang gua layangan. Kalau ini apa sih, Mas? Perut gua. Ayo, Om Pimpa. Om Pimpa. Tar dulu. Kenapa? Amat dulu. Emang kenapa amat? Kan belum datang. Disuruh mainnya kali, Dit. Ya udah langsung aja main. Rame nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame nih. Iya, Tad. Apa minta tolong dong? Ambilin bangku buat Ustad. Tad, duduk, Tad. Tad, duduk, Tad. Ya Allah. Pada main. Udah pada sholat belum nih? Udah dong, Tad. Tadi tanya aja Babe. Alhamdulillah deh kalau udah pada sholat.
Ngaji udah ngaji, tadarus. Udah. Kan kata Ustadz kan bulan puasa harus banyakin ngaji sama tadarus. Nah, pinter nih, baru anak soleha. Boleh, Tat. Atas ilmu lu doang. Pengen tahu sampai mana ilmu lu. Ngerti nggak yang lu Ustadz jelas-jelasin? Berarti ketangkep ya, Tat ya. Ya, alhamdulillah deh. Ngomong Ustadz dari mana? Kepo, urusan anak gede. Kepo. Bonteng. Bonteng, ada mau beli bonteng nggak? Pak Haji, bonteng Pak Haji. Berapaan? 10.000 nih, seger nih, enak nih. Coba lihat Buat lihat. buka puasa nih. Coba lihat. Enak Pak Haji, seger buat buka puasa. Iya, seger banget ini. Pakai sirup. Ayangnya juga nih 10.000 nih. Iya Pak Haji, 10.000 murah. Boleh matang di puun lagi. Ayangnya berapa nih? 10.000 juga. Iya, 10.000. Ya udah deh, nenek atuh nih. Nih Pak Haji. Terima kasih ya. Halo, sama-sama deh, biar pada berkah. Jangan pada kesorean, dikit lagi buka. Tat, bagi dong, Tat. Bagi free. Bang, kamu mau beli apa ini? Apaan sih, Bang? Bonteng. Buat buka Bonteng. puasa, seger. Jangan makan. Kagak lah, Bang. Jangan duit gak lo? Punya. Ini nih bayarin nih. Ntar gue bilang babe dulu ya. Panggil dulu babe lo. Ya nanti gue panggil Kalau babe. bohong lagi, gue sering banget dibohongin sama bocah. Ntar telepon babe dulu. Assalamualaikum, Be. Ini, Be, ada tukang bonteng, Didit mau. Sini, Be. Didit Sherlock nih ya. Ya udah cepat, gece. Oke, waalaikumsalam. Bang, tunggu bentar ya. Lama gak babe lo? Ntar paling setengah jam. Buset, di jam berapa ini? Mau buka. Ntar ya lah. Ini masih banyak. Nanti lu beli satu babe gue pasti. Ya ilah, beli satu aja repot. Lu mau rezeki gak? Ya mau, Ya cuma setengah udah. jam atuh, gua tuh udah dapet 3. Ya udah, tanggal sebentar. Ntar suruh babe lo beli yang banyak. Oh, siap. Ya Allah, Dit. Nyusahin gua doang lo, nelpon minta beli bonteng. Kagak inget pulang main, udah sore. Gue pulang ya. Beli bonteng dulu, Be. Mana bonteng? Apaan bonteng? Suri. Oh iya, kalau di tanah Betawi mah timun suri. Makanya deh si Didit tadi nelfon bilang mau beli bonteng, gue bingung, gue kenapa? Udah, Be, beli yang banyak, Be. Beli yang banyak, Dit. Ini Iya. juga ada banyak atuh. 2, Be, 3 itu. Atuh juga ada banyak, lo nggak percaya mohon sama gue. Iya emang banyak. Banyak bijinya. Ya bijinya, Be, nggak bisa dimakan. Minta buahnya. Harganya berapa ini, Bang? 10.000. Hah? 10.000. 10.000 segini. Iya. Bentuknya kayak mangga, Itu Bang. bukan bonteng sembarangan, Be. Itu bonteng persilangan antara timun sama mangga. Makanya begitu. Wah, ini jangan-jangan hasil karya yang di anak-anak IPB kali ya. Sembarangan. Ini karya bapak gua. Bapak gua pinter. Ini kurang lagi nggak harganya nih? Harga itu udah harga pas. Kurang dikit deh, kurang dikit. Kagak bisa, Be. Ini belum manjat nih, belum jatuh, belum kena semut rangrang, belum beli remason. Itu udah habis berapa? Masa mau tawar lagi? Gua baru denger lo manjat pohon bonteng. Setahu gua nih pohonnya adanya langsung di tanah. Pohonnya kecil, lo manjat-manjat. Pohon jengkol kan lo panjat. Beneran manjat, soal itu orang nanamnya di lantai 3. Makanya gua manjat. Kagak percaya amat. Wah, karya bapak lo hebat, bisa ditanam di lantai 3 maksudnya. Iya. Tapi nih kurang bagus nih, itu yang itu aja, yang agak kuningan nih. Ini agak matengan nih. Ini berapa duit? Itu 10.000. Ya udah goceng aja dah. Udah kematangan nih, kayaknya udah agak-agak bonyok ini. Udah kalau goceng yang ini, nih. Masih goceng nih, Be. Buat Babe. Jadinya beli berapa, Be? Jatuh aja ya. Hah? Gitu. Beli 5.000. Wah. Mungkin gua tadi kagak tahu bonteng-bonteng itu apaan. Sama abangnya dikasih 5.000 sih tadi. Udah gua tawar. Ya udah deh, beli aja dah. Nih, Be, goceng nih. Iya, kasih Bang. 5.000 ini. Tahu banget duit lu mah dagang, buset dipotong. Ah, elah di bawah. Rada rabit juga pedagang, timun suri dibelah.